Jedan od najefikasnijih i najteže uočljivih delovanja parasistema odvija se kroz manipulativnu upotrebu medija. Javnost se svesno i kontrolisano okreće od vitalnih pitanja, a medijska pažnja se preusmerava u skladu sa potrebama sistema i parasistema. Medijski rat zapravo nikada ne prestaje, a njegova žrtva je uvek istina. Poštovani gledalci, sa nama je gospodin Jugoslav Petrušić, nekadašnji pukovnik Francuske obaveštene službe i svakako izvanredan poznavalac delovanja i metoda parasistema. Dobroveče ili dobar dan i dobrodošli na televiziju Kopernikus. Gospodine Petrušiću, hiperprodukcija medija dovela je do svrstavanja i podele medija na političke sfere uticaja. Koliko se uopšte može verovati savremenim medijima? Savremenim medijima u današnje vreme možete verovati onoliko koliko u datom momentu vi hoćete da verujete, odnosno koliko ste zagriženi da kupujete taj list i da verujete samo tom listu. U suštini oni su nas svrstali kao jednu vrstu navijača da jedna grupa ljudi kupuje Blic, druga Politiku, treća Novosti, četvrta Kurir, peta Pravdu i mi smo postali u suštini navijači koji navijaju za te novine, odnosno te ljude koji pišu u tim novinama šta se dešava. Iza tih novina stoje grupacije ljudi različitih političkih partija koje su privatizovale te listove na ovaj ili onaj način. Sad je nebitno da li su vlasnici ili fizički utiču šta će se pisati u tim novinama i na osnovu toga utiču na svoje glasače, odnosno svoje pobornike, odnosno ljude koji će se informisati šta se dešava u našem društvu. I zahvaljujući tome utiču u suštini na svest ljudi u čitavoj društvenoj zajednici. Uopšte je nebitno koje su vere, veroispovesti ili rase. Da li je to samo jedan nivo manipulativnog delovanja ovoga puta sistema? Ima li tu mesta i za parasistem? Ne. Ja sam ovdje objasnio samo kako to funkcioniše u sistemu. Ovim stvarima i ovim informacijama možda se bavi samo parasistem, odnosno ljudi koji su učeni da spoznaju tajne, da ih rade na onom nivou da bi one mogle da dosegnu do ljudi, do njihovih mozgova i da utiču na društvo, odnosno na te ljude koji čitaju to. Znači ovdje se ne radi samo o pukim novinarima koji će, ono što sam nekad govorio o paravojnim jedinicama, koji će samo pisati, a ljudi čitati to. Ne, ljudi koji serviraju ovakve informacije i koji daju ovakve informacije, odnosno koji se služe ovim informacijama su profesionalci koji u isto vreme su veza između novinara ovog puta, informacija i političara ili sudija ili kriminalaca ili uopšte onih ljudi koji iz inostranstva manipulišu s ovim stvarima. Da li je to rat između globalista i konzervativaca, uopšte je nebitno. Znači ovdje ovo što se dešava na našim teritorijama, odnosno što se dešava na teritorijama Evropske unije, to rade strogi profesionalci, odnosno profesionalci koji su na isti način učestvovali da nekad postoje paravojne jedinice. Kroz medije stvorili su svoje parasisteme i ti parasistemi sad traže svoje paravojne jedinice, odnosno izbacuju informacije koje služe takvim stvarima. Koliko su ovi kreatori javnog mnenja vešti? Mogu li oni da izmaknu pažnji svojih nalogodavaca i da rade za parasistem, a da se to ne primeti? I to se često dešava, ali ja sam najbolji primjer svega toga iz jednog prostog razloga. U novinama Pres kod jednog od glavnih urednika Svetomira, koji se zove Svetomir, moja dokumenta su bila 4 meseca, tako da on nije ništa objavio. Normalno, on je bio u sadejstvu sa Radetom Bulatovićem. Ja navodim jedan od konkretnih primjera. Drugi primjer mogu da vam kažem da moja dokumenta su bila kod Đura Bilbije. Isto nekih 4 do 5 meseci novinarka Marija Zarić je odradila 70 nastavaka i nikad to nije pušteno u javnost. Onda u Pravdi Predrag Popović je isto držao moja dokumenta punih 4 ili 5 meseci i to je radio jedan od njegovih glavnih urednika isto u nekih 50 nastavaka i to nikad nije objavljeno. To se desilo i sa novinom Pečat, to se desilo sa Nedeljnim telegrafom, sa glavnim urednikom Šubašićem, gdje sam napravio otvoreno pismo Radovanu Karadžiću i Ratku Mladića i on ga je prepravio i nije smeo da ga objavi u onim kontekstima u kojima sam ja to napisao, jako smo se dogovorili oko svega toga. Onda najbolje znam odakle potiču i kako potiču, odnosno takvi naslovi, kako se manipuliše tim medijima i zašto se ovako piše na ovaj način. A ko je stavio embargo na vaše tekstove ovim novinama? Ko je stavio embargo? Oni parasistemi koji su 1990. godina u suštini pravili jednog Slobodana Miloševića, Aliju Izetbegovića, Franju Tuđmana, koji su pravili paravojne jedinice, koji su pravili te parasisteme koji od tada postoje u novinama. Ako ste dobro pogledali, tada su postojali prokomunistički, pronacistički listovi, profašistički listovi. Kad kažem profašistički, u navodima da treba sve pobiti, sve ubiti, sve odjediniti. A danas totalna demokratija. Znači, bez kraja, bez dubine, totalna sloboda.
Da, ali gospodine Petrušiću, vaši tekstovi se ne objavljuju bez propratnog objašnjenja. Vi niste dobili zvaničan odgovor zbog čega se vaši tekstovi ne objavljuju. Vi ne možete ni da dobijete zvaničan odgovor jer... To je osnovni postulat demokratije i demokratskog postupanja u medijima. Ja sam vam rekao da jedan od glavnih urednika presa je morao svaki dan da ide kod Radeta Bulatovića, čak u restoranu da mu podnosi izveštaje i da mu kaže šta će uraditi, kako ćemo manipulisati time, da će to držati 4 ili 5 meseci, da će me on time prevariti, da istina ne mora da dođe na video i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedan od najflagrantnijih primjera, ali da ne mešamo to u sve ovo što pričamo iz jednog prostog razloga, jer to je jedan minoran i nikakav primjer. Ovdje se radi o jednom mnogo većem i mnogo ozbiljnijem pristupu medijima koji ja želim da objasnim u ovoj emisiji. Da pomenemo jedan od važnih načina manipulacije, odnosno skretanja pažnje sa nekih važnih suštinskih tema, tako što se pokreću neke nevažne afere koje za trenutak zapale javnost. To je jedan od vrlo posljednje vreme prisutnih načina manipulacije. Vi imate mnogo primjera svega toga. Vi se dobro sećate problema homoseksualaca. Vi se dobro sećate problema domaćih životinja. Vi se dobro sećate problema ratnog zločina pre toga. Vi se dobro sećate mnogih drugih problema. Svaki od tih problema je bio rešavan na takav način da ljudima morate milion puta na televiziji svakih 5 minuta da kažete kako nasilje nad životinjama je zločin, onda da prikazujete te jadne životinje kako su isečene, unakažene. Pa to je od kad je sveta i veka. Pa molim vas, ajde te nevladine organizacije nek odu do Kine gde svaki dan pojedu recimo 1.000.000 kerova. Po svetu, gde ubiju, gde ne vode računa o ljudskim životima. Pa čime se ti ljudi bave? Šta hoće danas da nam pokažu? Od kad je sveta i veka niko nije zabranjivao homoseksualcima da se druže među sebe u zatvorenim prostorijama. Jer je njima neko nekad zabranio, ili ih neko tuko na ulici, jer je nekad evocirao neko to pitanje, jer je nekad zabranjivo njima da učestvuje u politici, u bilo čemu na ovom svetu. Na kraju krajeva, privatnost tih ljudi je bila uvek zagarantovana. Nemoj neko da nas uči da mi danas u današnje vreme ne poštujemo te ljude. Ali šta se uradilo sa time? Izvršila se manipulacija prema tim ljudima, odnosno prema ovim stvarima kao što su domaće životinje, da bi se zamaglio vidik svega onoga što se dešava oko nas. Odnosno, dolazi do jedne okupacije ovih teritorija i na taj način, između ostalo. Jer oni ne mogu drugačije da deluju nego da naprave da ljudi postanu osetljivi čak i na te stvari. Da postanu osetljivi da se bave tom tematologijom, a ne da se bave mnogo bitnim stvarima koje su krucijalne u ovom našem društvu. To je svojevrstan način za okupljanje pažnje javnosti, svesti ljudi nekim ipak perifernim stvarima da bi se ono što je suština zapravo prikrilo. To nisu periferne stvari. Ne može to da budu periferne stvari. Relativno, jel? Kad kažem periferne stvari, one su periferne stvari o stvarima o kojima mi pričamo, ali iz ugla i težine koje oni predstavljaju u društvu uopšte nisu periferne stvari. To je isto bilo kao 1991. godine počine se zločini, mi imamo sistem, imamo ljude, imamo sud, imamo sve što nam je potrebno, a ne hapsimo izvršioce zločina, nego se služimo time. Ista stvar je danas sa Kerušom Milom. Sve mislite gradonačelnika Beograda, prosto mi se povraće kad vidim kako ti ljudi se iživljavaju nad ovim sistemom. Evo, taj nesretni događaj zaista, moram da kažem da je veoma odjeknuo u javnosti, da je bilo zaista ogroman broj reakcije je bio. Ljudi su saosećali zaista sa nesrećom ove životinje. Evo vidimo i u časopisu Vreme, koji je eminentno politički časopis, pojavljuje se tekst, pojavljuje se evo na naslovnoj strani, piše rane Keruše Mile, pas koji je voleo ljude. Šta stoji, mislim, iza svega ovoga? Dobro, ja ću vam reći, da li to ima mesta u ovolikoj medijaciji? Da li tu ima mesta jednoj ovakvoj propagandi? Mi imamo danas 5.000 ljudi bez nogu i ruku koji su stradali po ratovima. Imamo preko 150.000 ljudi koji su stradali u svim ratovima bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Pa ja im postavljam pitanje gde su bili tada da manifestuju dok su ti ljudi išli na štakama, pričam za čitavu bivšu Socijalističku federativnu Republiku Jugoslaviju. Znači ovdje ne pričam ja o nečemu drugom. Gde su tada bili da pričamo o svemu tome? A na kraju krajeva čovek koji je ovo počinio, mi nikad nećemo naći izvršioca igrom slučaja, nego samo pronađu jednog takvog kjera. To je naručeno da se uradi. Evo ja vam kažem iz mog profesionalnog ugla, kažem da su parasistemi naručili da bi ljudi time mogli da se bave.
Neke nevladine organizacije, neki nebulozni ljudi kojima je potrebno nešto ovako i ovakve stvari da se oni bave ovim stvarima. Samo da se razumemo, vi nemate konkretne dokaze, ali iz vašeg iskustva, iz poznavanja načina na koji radi, metoda na koji radi parasistem, to je moguće. Jednu ovako osakaćenu životinju vi morate da ubijete. Ne smete da dozvolite da ona živi. Pod broj 1. Iz jednog prostog razloga ili preživjela takve traume i takve šokove da vi ne smete da ostavite da ona bude sinonim da i ljudi gledaju. Pa znači mi bi trebali svaki dan ljude koji su izgubili noge i ruke da ih pokazujemo od ujutru do uveče da idu ispred nas. Da idu non stop u novinama. Da non stop budu u glavama ljudi. Vi hoćete da kod nas, u našim emocijama se to instalira kao jedan kult. Mi zbog kulta naše dece, znači ovdje se radi o mnogo dubljim pobudama o čemu ja pričam. O ovome bi trebali da pričaju lekari, a ne ja. O ovome bi trebali da pričaju mnogo stručni ljudi, a ne ja. Jer ako instalirate to u mozgovima dece, pa zamislite da smo mi u mozgovima dece instalirali sve te ljude koji su na ovaj ili onaj način stradali evo u automobilskim nesrećama, u nekim drugim nesrećama i da ih svaki dan prikazujemo kako šetaju kolicima, kako hodaju bez nogu, ruku, a pri tome ne mogu da nabave proteze. Dakle, prihvatljivo je saosećanje javnosti, pažnja, osuda, ali neprihvatljiv je medijski spektakl koji se pravi od ovakvih događaja koji se po vašem mišljenju, ako dobro razumem, hotimično, svesno pravi. Ko kad nije osuđivo jedan ovakav akt? Ja sam o tome pričao kroz homoseksualce, o tome pričam kroz ratove koji su nas zadesili, o tome pričam kroz politiku koja nas je zadesila. Znači ovdje vi ne možete da se bavite kerušom samo na način da vi gledate nju kao kera. Ne, ovdje se radi o jednoj sasvim drugačijoj manipulaciji naših mozgova. Ovdje se radi o okupaciji naših mozgova na takav način da vi možete svakog čoveka da kaznite. Zamislite jednog čoveka koji je recimo bolestan u glavi. Izvrši jedno tako krivično delo. Pa ćete vi čitavu naciju sad da stavljate uza zid i da joj objašnjavate da to ne trebamo da radimo. Pa zašto smo mišli? Čemu su nas učili do današnjeg dana? Objasnite mi, molim vas. Želim da postavim pitanje. Svim relevantnim institucijama, školama, odnosno fakultetima ili bilo kojoj naučnoj instituciji, šta se dešava ovdje? Čemu nas oni uče ako mi ne znamo da spoznamo da ovo ne valja? I da li treba da ima takav odjek, jedan ovakav akt jednog čoveka koji je verovatno bolestan, koji je ovo uradio? A ne akt osuđivanja svih ljudi. Odmah istog dana imate zaklanog drugog kjera, onda poslije toga pokazuju neke druge životinje koje su stradale na ovom ili onom mjestu. Znači mi trebamo da osudimo svako glava koji pojede jednu nesrećnu životinju u džungli. Znači mi trebamo da osudimo sad svako nasilje koje se dešava nad životinjama. To je bolesno. Znači ja iz mog profesionalnog ugla kažem da je to bolesno. Ako se budemo tako odnosili prema stvarima koje se dešavaju u prirodi. Znači ovo su neke prirodne stvari. Ovo je verovatno uradio jedan bolestan čovjek. Isto je tako bilo i u ratu. Sam čin je neprirodan, ali ne možete, životinje su prirodu prepuštene surovosti. Neprirodan je čin da ta životinja bude van kontrole ljudi. Znači, društvena zajednica se nije okupirala da ta životinja bude dostojno čuvana. Ako smo dozvolili da ona bude u prirodi, ona će i osjetiti surovost te prirode. To je tako i u ratu, to je tako i u ekonomiji, to je tako i između zemalja koje vode ratove. To je tako svuda na ovom svetu, to je tako na kraju krajeva u svakoj politici koju mi vodimo. I ne možemo zbog toga da tako budemo osjetljivi prema jednom tako minornom i malom činu. A da pri tome, recimo, 300.000 naših ljudi na Kosovu nema elementarna prava života. I da nijedan od tih ljudi se ne seti da napravi jednu manifestaciju gdje će skupiti 5, 6, 10 ili 15.000 ljudi. Znači niko. Ja ne upoređujem ovo iz političkih razloga, ja upoređujem iz najobičnijih pobuda jednog čoveka. Humanih, ljudskih. Ljudskih razloga. Zašto mi ne bi podržali nešto što je ispravno i tamo gdje su ugroženi životi, možda 10.000 ljudi koji imaju 80 godina života. Gospodine Petrušiću, posljednjih godina zapljusnuo nas je talas krimi afera. Pletu se neverovatne mreže sa brojnim akterima. To su pravi karakazani u kojima su svi smešani i kriminalci, i biznismeni, i političari. Od svega se stiče se utisak pravi zaista jedan ogroman medijski spektakl. Šta je pozadina svega? Ja sam to... Običan čovjek tu ne može da se snađe. Pa ne može niko da se snađe, čak ni ja kao profesionalac ne mogu da se snađem šta je istina.
Ali setite se operacije Pauk, ona i dan danas plete svoje mreže na ovim teritorijama, jer ljudima je potrebno da ovdje vlada haos. Samo u haos oni mogu da pljačkaju, kradu, otimaju, odnosno da varaju čitav naš politički vrh. Uopšte je nebitno da li je to bilo za vreme Miloševića, da li je to bilo za vreme pokojnog Đinđića ili danas gospodina Tadića. Znači, uopšte je nebitno. Oni mora da ih drže stalno u paranoji, odnosno ti parasistemi koji su 90. godina napravljeni na našim teritorijama i oni stalno moraju da šalju poruke. Da će predsjednik biti ubijen, da se krije oružje dole u Bujanovcu, da je ubijen Marko, Janko, Petar, da nam zaštićeni svedoci ginu i nikad nikoga ne možda nađete. Političko ubistvo nijedno ne može da otkriju, ali ne na našoj teritoriji. Na čitavoj teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sad su povezali da Tadića ugrožavaju i Mjesića, ako sam ja to dobro mogu da vidim u novinama. Pa valjda je to posao za policiju, valjda je to posao za Ameriku koja je nam najbolji prijatelj, valjda je to posao za Evropsku uniju, valjda je to posao za te tajne službe, za profesionalne policajce, da nađu prvo te izvršioce zločina pa onda da objave u novinama. Znači vi ste ovako podigli nivo pretnji da date ideju svakoj budali, da on može stvarno da dođe do ideje da pokuša nešto da uradi, da napravi neke gluposti, da pokuša da organizuje neke bolesnike koji će možda ne napraviti problem takvih razmera, ali mnogo manji problem koji će isto naneti veliku štetu društvenoj zajednici kao što je naša, koja je tek na izlazu krize koju je živjela 20 godina, upravo tih istih ljudi koji su se bavili tim. Novine su pune takvih tekstova koje šire strah i nesigurnost u medijima. Evo, predavnom je recimo, ovdje su uglavnom svi čitaniji časopisi u Srbiji i evo, mi možemo samo nasumično ovako da krenemo i da čitamo neke od naslova pa da vidimo šta se krije iza tih naslova. Ovdje imamo tekst u Blicu gdje na naslovnoj strani kaže ko je Rajo Božović, jedan od ključnih ljudi u fudbalu. Legin, pukovnik, trgovac Zvezdinim igračima. O čemu se ovdje radi? Igrom slučaja, taj čovjek je učestvovao u operaciji Pauk od 1991. godine do 1999. godine. On je isto učesnik ratova, ako se ja dobro sećam, u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. I bio jedan od ljudi koji je bio upravo pod komandom Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića. Ali je konvoj brašna došao, uredno je plaćena ta osoba i to je bio jedan od naših načina proživljavanja, se razumijemo. Profiti su bili astronomski, a vodeći kadar državne bezbednosti i jedinice presretan. Bilo je to kao u priči. Kad padne mrak, dobroveče, šta ima? Evo imamo za danas ulje i šećer, koliko je, toliko je, završena priča. Šta imamo sutra? Imamo neke granate, imamo nešto metaka, opet završena priča. Odnos ponude i potražnje diktirala su ratna dejstva. Za vreme intenzivnih borbi, džak brašna prodavao se za 100, a kutija keksa za 30 nemačkih maraka. Isto je vredelo i za oružje i municiju. Pa recimo da je tu bila, čini mi se, marka 3 metka, pa kad je na nas ofanziva bude marka 2 metka, pa nekad je bilo, meni uopće nije predstavljao, meni nije bitna cijena. Ako plaća vlada kantona ili okruga, nek bude marka, nek bude 1000 maraka, meni je potreban metak. Svakako, nijedna cena nije bila prevelika za 5. korpus, pa je sredinom 1994. Dudaković zauzeo Veliku Kladušu. Mada se celokupno stanovništvo Abdićeve zapadne Bosne našlo u izbeglištu u Krajini, njihovu veru u babu ništa nije moglo pokolebati. Ko je komandant? Babo! Živio babo! Živio! Pravi komandant je sedeo u Beogradu. Kako je Miloševiću babo i dalje trebao, pokrenuo je celokupnu jedinicu da ga vrati u Veliku Kladušu. Operacija se zvala Pauk, a na njenom čelu stajao je lično Jovica Stanišić. Angažovan je i čitav komandni sastav jedinice, od Frenkija preko Legije i Radojice Raje Božovića pa na niže. Reč je bila o najvećoj akciji ove formacije, pre i posle. Pripadnici Srpske dobrovoljačke garde nisu mogli ni naslutiti šta ih čeka kada su se početkom avgusta 1994. postrojili u bazi MUP-a Srbije u Lipovičkoj šumi. Komandant ovog dela jedinice, Željko Ražnatović-Arkan, samo im je rekao da ih neće lično predvoditi u akciju u Bihaćkoj regiji pošto ne voli muslimane, a ni oni baš njega. Arkanov zamenik Legija bio je strogo poslovan. Sva lična dokumenta moraju se ostaviti jer je zadatak toliko važan i složen da garda neće ratovati ni pod svojim znamenjima.
koristit će samo jednu oznaku, crvenu beretku. Pod Legijinom komandom garda je stigla na Petrovu goru u Krajini, gde se nalazio štab operacije Pauk. Tu ih je čekao drugi deo jedinice, Frenkijeve crvene beretke, razvrstane po operativnim grupama. Znači čovjek je bio pod komandom i sa Legijom, sa Miloradom Ulemekom Legijom učestvovao skoro na svim ratištima na teritoriji bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tog čovjeka su danas stavili ispred oni isti ljudi koji prave taj parasistem. On im je potreban da ih zaštiti, da se ne vide njihova dela i njihovi tragovi. I njega medijatizujući, odnosno stavljajući u novinama, pokušavaju da prikriju svoje tragove i opet jedan od pukih izvršilaca koji je na vrhu, koji je organizovao ljude, će odgovarati za njihove zločine koje su oni organizovali. Znači, opet se povezujem na stare oficire bezbednosti, vojske i policije koji su ostavili bar 5% svojih ljudi danas u policiji i vojsci i koji manipulišu svim ovim informacijama i odapinju strele upravo prema samom političkom vrhu i u političkom vrhu vi imate jedno 5% tih ljudi koji manipulišu ovim, koji su nalaze u ovom parasistemu o kome ja pričam i odapinju ove strele zarad svojih političkih ciljeva, ekonomskih, pravnih i tako dalje, uopšte nebitno. Tako da ovaj čovjek je danas iskorišćen na isti način na koji su koristili Legiju, na koji su koristili Arkana, odnosno sve ove ljude koji su, neki su stradali od metka, a neki će možda biti opet u zatvorima. I moj sam pogled na sve to je da danas izlažući Raja Božovića ovakvom medijskom jednom medijskom paravanu, odnosno ako ga stavljate u izlog, da stavljate ga u suštini ispred sebi i da će jednog dana stradati zbog toga. Da li će stradati i odgovarati zakonski ili će biti fizički neutralisan, to je uopšte nebitno. Evo, Arena 92 objavljuje tekst, evo na naslovnoj strani je Joca Amsterdam, otkriva braća Osmani gospodare Balkanom. Očigledno da se sa zahuktavanjem suđenja Joci Amsterdamu stalno se iznose neki novi detalji, uključuju se neki novi ljudi. I ta afera je vezana jednim načinom za sve ovo što se dešavalo kod nas. Braća Osmani su najbolji prijatelji bogataša albanskog koji se zove Badžut Pacoli. Odnosno čovjek koji u suštini od 90. godina naoružavao Hrvatsku. Ali to je sve vezano za generala Antona Tusa i Aleksandra Vasiljevića i Aliju Deli Mustafića. Ja moram to da kažem, jer od 90. godina ti iste klanovi i sve te organizacije, to isto vezano za Agim Čekua. Znači Agim Čeku je produkat ovih ljudi koji vladaju, ubijaju i koji se kriju iza politike. Joca Amsterdam verovatno je imao kontakta s tim ljudima, ali nije mogao Joca Amsterdam da kontaktira sa tim ljudima da ne bude kontrolisan od strane upravo organa bezbednosti, vojske, policije, svih ovih zemalja o kojima ja pričam, odnosno Evropske unije, odnosno Amerike, Bugarske ili bilo koje druge zemlje koje je bilo u kontaktu sa Jocom Amsterdamom. Hoćete danas da me ubedite da niko nije znao ništa o tome? Hoće neko da me ubedi da klan Osmani koji je sarađivao sa Ante Gotovinom, koji je sarađivao sa svim ovim ljudima, koji sarađuje sa Buhom, koji sarađuje sa mnogim drugim kriminalcima. Pa kako je moguće da su svi ti ljudi na slobodi? Kako je moguće da su oni učestvovali jednim delom u svim ovim zbivanjima koji su se desili na našim teritorijama, a mi ništa ne znamo o tome? I sve se vrti u krug, gospodine Petrušiću. Uvijek se pojavljuju isti ljudi. Znate, koga god da... Uvijek se vrti u krug iz jednog prostog razloga do onog momenta dok ne budemo uhapsili ljude, poput Aleksandra Vasiljevića, Alije Deli Mustafića i Antuna Tusa. Ja sam ovdje napravio samo jedan presek. Dok ne budemo uhapsili ljude ko što su bili Tuđman, Alija Izetbegović i Milošević. Ako su mrtvi, moramo da ih uhapsimo. Znači, kad kažem njih, od njih moramo da krenemo. Od njihovih bezbednjaka moramo da krenemo. Oni su i pravili čitave ove sisteme. A njih, kad kažem pravili, oni su učestvovali u pravljenju ovih sistema. A njima su pomagali različiti eksperti iz Amerike, Evropske unije, Izraela, arapskog sveta, Rusije, Indije i Kine. Znači, mi moramo da počnemo od njih da bi počeli da razotkrivamo kako su ti sistemi pravljeni. Mi ne možemo da ih uništimo ako ne budemo počeli od samog početka kako su oni pravljeni. Ovo je samo produžena ruka i nastavak svega toga što su ti ljudi radili. Znači, ništa drugo. Mi možda uđemo u bilo kakvu dilemu oko toga da li je ovo tačno ili nije. Bog sami ne može da zna gde je istina u svemu ovome. Znači, Bog sami ne može da zna gde je istina. Zato moramo da počnemo redom. Da bi mogli da pomognemo našim političarima, mislim na čitavu Evropu, ne mislim ovdje samo na naše političare, da bi mogli da zaustavimo ove kriminalne organizacije koje danas vladaju Balkanom u pranju novca, drogi, prostituciji, u pomaganju političarima, u likvidaciji neistomišljenika i tako dalje, i tako dalje. Evo na naslovnoj strani Nedeljnog telegrafa 5 vlada spiskalo $80 milijardi.
Nedeljni telegraf politika, poznajem savršeno dobro. ekonomija. Ja sam punih 10 godina bio na jednu ruku izveštač u Nedeljnom telegrafu. Oni su objavljivali moje tekstove kod gospođice Danijele Milenković, novinarke, odnosno dok je urednik bio gospodin Đorgović. I imao sam strašno dobar odnos sve do onog momenta dokle, sad bar tako kažu da je vlasnik ovog lista jedan ugledni političar, gospodin Đelić. I ako on piše da je vlada spiskala 80 milijardi dolara, želim da postavim pitanje gospodinu Đeliću. Pa gospodine Đeliću, koliko vi novca danas imate? Koliko je vama pripalo svega toga? Da li vas je gospodin Labus iz Francuske naučio kako se vlada ekonomijom? Želim da vam kažem da čak i on po narudžbini, kad kažem on, mislim na Nedeljni telegraf, po narudžbini piše tekstove koje treba da napiše. Znači ovdje ima istine, nisu ovo sve neistinite stvari, ali isto tako gospodin Đelić bi, ako je vlasnik ovog lista, trebao da objasni ljudima zašto piše ovakve stvari, a ne daje dokaze o njima. Zašto on, kao čovjek, samo navodi naslov i stavlja nas u dilemu da li je to tačno ili nije. Da li sme jedan ekonomski stručnjak njegovog ranga i njegove veličine, bar tako mediji nam predstavljaju gospodina Đelića i gospodina Dinkića, da pišu sve ovo ovako na ovaj način. Predamnom je i NIN, dakle Nedeljne informativne novine, veoma ozbiljan politički časopis. Tekst pod nazivom Mafijaška hobotnica, kriminalno lice stranaka. U javnosti se dakle govori sve više o tome da u strankama, da su stranke inficirane kriminalom i da... Ne, stranke mogu da budu povezane, da dobiju informacije koje će im služiti da bi oni pobedili na izborima koje će imati, da li su to lokalni, državni, na bilo kom nivou. Znači, ljudi iz parasistema se služe informacijama, šalju ih ljudima iz stranki koji to koriste za svoje privatne ciljeve. Znači, ovdje se čak ne radi ni o društvenim ciljevima, ovdje se radi o privatnim ciljevima. Najbolji primjer svemu tome je afera sa gospodinom Cvijanom koji je prešao u SNS, koji je prisluškivao recimo jednu gospođu kao što je Nata Mesarović. Pa šta je sve to onda u ovoj zemlji? Sa jedne ili sa druge strane? Nebitno ko laže u čitavoj ovoj priči. Uopšte ovdje nebitna ni gospođa Nata Mesarović, ni gospodin Cvijan. Znači ne pričam ni o jednoj ni o drugoj strani. Ja samo pokušavam da kažem da li postoji i jedna sila na ovom svetu koja može maljem da udari sve te ljude po glavi da se tako ne ponašaju. Znači ja o tome pričam. Ko se služi takvim stvarima? Pa parasistem. Ko je mogao da prisluškuje? Parasistem. Ko je mogao da nagovori da se tako nešto uradi? Pa samo ljudi koji su se bavili tim poslom. Ko su ti ljudi? Pa to su mogli da budu oni ljudi koji su danas stavljeni uza zid, odgovaraju zbog nekih svojih afera, pa da se ucenama danas izvuču iz tih svojih afera. Znači oni nagovaraju obične ljude koji se bave politikom ili koji se bave kriminalom ili koji se nalaze na nekim odgovornim mjestima kao što je sudstvo. Koriste njihove funkcije i njihove slabosti da bi mogli da prežive u ovom sistemu gdje su oni već napravili mnogo zločina. A s druge strane, zastrašujuća spoznaja da se tako lako mogu prisluškivati ljudi koji su na relativno visokim funkcijama. Šta onda da očekuje običan čovjek? Mislim, to se radi iz jednog prostog razloga jer naše društvo je trebalo još 1996. godine. Moj primarni zadatak 1996. godine je bio da naoružanje koje sam prodao Zairu, da za to naoružanje se kupe upravo uređaji koji će kontrolisati sve ove naše teritorije. Da niko nikad ne može da prisluškuje nikoga, a da pri tome jedan sistem ko što je vojska ne može to da prati. Znači u tome je učestvovao i general Zdravko Ponoš. Ali to je neka druga dubina svega ovoga što pričam. Ali to su sve posljedice onoga gdje je parasistem već tada delovao da mi ne možemo da dođemo do sistema koji će omogućiti da mi imamo bezbednosni sistem koji će omogućiti da niko ne može da bude prisluškivan od državnih organa. Odnosno da ne može niko da preti državnim organima. Jer bez toga nema ni države. Kad se već dotaknu smo sudstva u dnevnim novinama Pravda, imamo tekst pod naslovom Nata Mesarović hoće da sudi opoziciji. Dakle, ovdje je reč o reformi sudstva. Opozicione stranke tvrde da vladajuća koalicija skreće pažnju sa katastrofalne reforme sudstva. Uzmimo da je sve to tačno. Sudstvo mi najviše leži iz jednog prostog razloga. U mom procesu 62 sudije učestvovalo. Između ostalog sudije iz Haga, sudije iz Prištine, sudije iz Umnika, sudije iz Suda za ratne zločine, sudije iz Okružnog suda, iz Vrhovnog suda, sudije iz Vojnog suda itd. Javni tužioci iz svih ovih struktura. I svi ti ljudi koji su učestvovali u mom procesu su bili notarni kriminalci. Ali notarni kriminalci. Znači, ja to javno prozivam sve te ljude. Ali čitavo naše sudstvo je isto usko povezano sa politikom koju mi vodimo.
Ne može oni da budu bolji u odnosu na politiku koja ih pritiska da to tako funkcionišu. Vi morate isto da vidite da ti ljudi koji tako sude i na taj način sude i na taj način biraju ljude su isto vreme uslovljeni da budu u političkim partijama koje u suštini ih teraju da na taj način rade. A političke partije inercijom svojih potreba funkcionišu na taj način. Znači parasistem se stavio, ušao je u sve moguće pore, kao hobotnica i među kriminalcima, i među sudstvom, i među političarima, i među ekonomijom, odnosno čitavim sistemom i on manipuliše tim sistemima. Na koji način? Davajući lažne i prave informacije ljudima u kojima niko ne može da se snađe. Pa i sudije su samo obični ljudi. Dobijajući prave i lažne informacije, oni moraju da se bore za krug onih ljudi koji će ih sutra podržati u onome što rade. Niko ne može da me ubedi da su svi ovi ljudi nečasni ljudi i da nečasno rade svoj posao. Oni ga rade onog momenta kad su stavljeni uza zid, odnosno priterani da urade ono što im nalaže društvena zajednica. Onda postaju kriminalci, ali onog momenta kad postanu kriminalci oni moraju da brane svoju ličnost i onaj sistem u kome žive. Znači to je u svim sferama, uzimajući policiju, vojsku i sve ostalo. I to znaju parasistemi. I oni vas dovedu do situacije da vi budete nelegalni. Onog momenta kad ste vi nelegalni, oni vas ko iscepanu krpu vuču po podu i rade s vama šta hoće. Rekli ste parasistemi. Da li to znači da postoji više parasistema? Pa, parasistemi su nastali, kažem, oni su nastali ranih 80. godina za pripreme rušenja Berlinskog zida. Oni su izgubili kontrolu 90. godina rušenjem samog Berlinskog zida jer je to trebalo da bude čin slobode, a ne čin anarhije, ne čin totalne slobode ljudi. Oni su nam danas dali totalnu slobodu ljudi. U toj totalnoj slobodi ljudi imate toliko anarhista i mešetara koji na sve moguće načine žele da dođu do novca, ne birajući sredstva. Vi danas nemate u nijednoj novinskoj kući više plaćene ljude. Imate 5 ljudi koje plaćate, svi ostali ljudi rade, primaju platu 2, 3, 5, 7, 10 mjeseci kasnije. Vi nemate ni jednu televizijsku kuću više korektno plaćenu, osim možda RTS-a. Vi nemate više ni jednu drugu informativnu kuću koja regularno prima novac. Znači, u suštini vi ste našli najamne radnike koji tu rade jer nemaju nikakvog drugog izbora. Ali to su naši najškolovaniji kadrovi, to su naši najpametniji mozgovi koje mi imamo kod nas u Srbiji. Oni svaku priliku koriste se osvete nekome. Svako može da ih kupi. Danas vi novinara možda kupite za 100 eura da bi napisao nešto. Daćete mu neke bezvezne dokaze. Danas možete urednika da ucenite kad god hoćete jer učestvuje u ovome i onome. Danas možda ucenite svakog gazdu novinskih kuća, to je slučaj sa Rajom Rodićem, i da on mora da piše na način kako mu serviraju ljudi koji ga danas drže u zatvoru. A inače ne postoji ni jedan čovjek danas u Srbiji ili u ovakvim sistemima kao što je naša zemlja da ne može da ga stavite u zatvor. Ne postoji ni jedan čovjek koga vi danas ne možete za nešto da pošaljete u zatvor. I to opravdano? Pa sistem je takav bio. Da se iskoristi. Ali sistem je pravljen da bi mogao svakog da uceni. Znači ovo je sistem ucene, ja o tome pričam. Znači u ovome bi trebali da se nađu i naši najviši političari, policajci, vojnici. U ovome bi trebali da se nađu i ljudi iz sudstva, iz pravosuđa, iz sistema ekonomije i svega ostalog. Da malo pogledaju kako će njihova deca završiti. Da malo dublje pogledaju da li ovaj put koji mi danas idemo trebamo da podržavamo na ovaj način ili stvarno da sasečemo ove parasisteme o kojima ja pričam i do kojih je veoma lako doći i prepoznati ko su. Dolaze li, da tako nazovem, magovi parasistema i sa istoka? Pa, sa istoka imate danas Vladimira Putina, koga ljudi izuzetno cene zbog onoga što radi. On je vjerovatno veliki državnik, ko što je Obama u Americi. Nesumnjivo je veliki državnik. Ali taj čovjek vodeći rat protiv Europske unije i Amerike danas najviše čini štete Srbima. Deleći našu opoziciju na proamerikance, proevropljane i na Ruse. Mi smo u jednoj od najtežih istorijskih prekretnica da nestanemo ko narod, da ne pravimo više decu, da ne možemo ekonomski da izdržimo, da dođu drugi muškarci koji će opštiti sa našim ženama, da budemo globalisti, da na kraju krajeva za nekih 30-40 godina ovdje bude 40 ili 50% populacije koja će biti druge nacije, vere, veroispovesti. Da mi nestanemo kao narod zbog njihovih ratova, zbog postojanja novog Berlinskog zida. Ja o tome pričam u svemu ovome. Znači ovdje na nikog lično ne ciljam, nego pokušavam da dam jednu svoju analizu svega onoga što sam ja živeo kroz čitav moj život. Gospodin Petrušić, vreme nam je zaista kao i svaki put kada ste vi ovdje gost neverovatno brzo isteklo. Na kraju smo emisije. Meni ostaje da vam zahvalim na učešću u emisiji u Paukovoj mreži televizije Kopernikus.
Poštovani gledalci, gost u studiju televizije Kopernikus bio je Jugoslav Petrušić, bivši pukovnik Francuske obavještajne službe, čovjek koji je odlučio da progovori i otkrije tajne o kojima do sada niko nije govorio. Sljedeća emisija u Paukovoj mreži emitovat će se za 15 dana. Doviđenja.